Pemirsa Kabupaten Badung, Kantun Guningayang wilangan kasus aktif COVID-19. Kantos tanggal 19 April kepanggih pitu kasus positif COVID-19. Sekadi kauningin Badung nanin 0 kasus, ring pengawit warse kali tali kali likur sane lintang, nanging muali ngelimbak dawag bulan Maret warsene mangkin. Juru bicara Satgas COVID-19 Badung Igusti Ngurah Gede Jaya Saputra Mausang, keweneran kasus positif ring Kabupaten Badung kekantenang durung janten pengelimaknya nih. Duaning asapunika, penincapan kasus kantun ake rauh saking pemargi testing. Manut Dani ring sejeroning utsahanas penglelah kasus ring pengerau Idul Fitri warsani mangkin, paikatan Dani kesarangin tim gabungan saya nincapang peneriksaan protokol kesehatan utai prokes turun maning pemargin kerama. Prokes mangde kemargiang anutin level ring suang-suang wewidangan. Sanedahat ke utamayang ingi puneka ancang vaksinasi preside kepanggih. Selain saking wilangan kumulatif, pemargin vaksinasi ke pertama kantos tanggal 19 April kantos langkungan 500 tali diri, saking ancang samasan tali diri. Rari sering pemargin vaksinasi jangkap, keuningin wenten langkungan sama talian diri, saat vaksinasi ketiga wenten langkungan sata tali diri saking ancang 300-an tali diri. Pemakas majeng pemargi vaksin jangkep majeng anak lit, sanemiuse roras kantos pitulas warsa, sampun memargi seket talian diri, miwah anak lit sanemiuse 6 kantos solas warsa wenten langkungan petang talian diri, utawi 100,1%. Parwate Bali Pos, Nguningayang.